Dobro jutro ekipa, danas je petak, tako? Gospođa se malo upicanila. Ali moramo se presvući, idemo sad na drugi kraj, na drugu destinaciju koju smo planirali danas. Znači, maknut se iz Rijeke i idemo prema Opatiji. Meni je želja uvijek bila da vidim tu Opatiju, kako to izgleda i šta to je, pa kad smo već tu idemo taj dio proći. Nećemo snimati put, jer ima nekih 15 km, malo manje. Uglavnom, vidimo se tamo. Pozdrav ekipa! Evo na putu prema Opatiji imao sam želju da stanemo na ovom stadionu Kantride, baš da ga vidim malo, pa ćemo sad poslikati, posnimiti i ićemo dalje. Stadion je izgrađen 1913. godine, a svečano je otvoren utakmicom Viktorije sa Sušaka i Zagrebačkog građanskog 1. lipnja 1913. godine u kojoj je Viktorija slavila s 3:0. Napravljen je na mjestu bivšeg kamenoloma i zato ga zovu stadionom pod stijenama. Ima izuzetno atraktivan i jedinstven položaj, na jednoj strani su stijene, a na drugoj more. Napravljen je na mjestu bivšeg kamenoloma i zato ga zovu stadionom pod stijenama. Ima izuzetno atraktivan i jedinstven položaj, na jednoj strani su stijene, a na drugoj more. Pozdrav ekipa, evo mi smo došli u Opatiju, smjestili smo se i sad smo stali tu čisto da vam pokažemo dobro iskoristiv prostor. Da, to je sportska dvorana i lijepo ispod je garaža podzemna, video nadzor, sve ok, 2 eura sat nije uopšte puno. 2 eura sat, da, to nije ništa strašno, pod nadzorom je, video nadzorom je onaki super, a u samom centru se, kome treba, onaki stalno je, ima dosta mjesta, ne? Da. Stvarno ok. Baš ima i motorista dosta unutra. Da. Ok, idemo mi dalje, kroz ujak, da vidimo malo šta se dešava ovdje. Prvi dojam, Opatije. Ok, lijepo, mogu ti reći uredno mi djeluje. Meni se sviđa šetnica, zato što je ogromna šetnica oko... Dobro, ali to ti je tak, sad ide prema Ičićima. Čemu? Prema Ičićima i prema Lovranu, ja mislim da se ta šetnica proteže, ali je lijep i čist uredan, jedino što su plaže betonske. Ulaz u more je krupni onaj šodar i odmah je kamenje. To su one oblice okružne. Da, ali to je kakva 3-4 metra i odmah je krupno kamenje. Ima više je turistički je mjesto od Rijeke. Ali ima dosta ljudi s našeg govornog područja, da. Šta sam htio reći? Ima dosta hotela vamo uz obalu, lijepo je i sve uredno i čisto, mislim da si daju dosta truda. To je tako izgleda. A lijepo.
mislim da daju dosta truda oni oko toga. I htio sam reći da je čisto. Da, jako čisto. Ja, A jesi to je više rekla? turistički, da, mjesto. Ne, okej, ali baš je nije onak. Rijeka. Rijeka je ono, veliki grad. Pa dobro, Rijeka je sve samo ne turistički. Ali je lijepo za obići. Da, ok, lijepo je za vidjeti. Uglavnom, evo sad tamo smo se stacionirali na onom brodu, tamo ćemo noćit i onda se vraćamo za Bjelovar. Helikopterom ili? Kjeliću, da, pa neka trpeznik. Ok, ekipa, idemo još malo kroz Ujet, sad ćemo proći uz obalu, pa pošto sam ja prvi put ovdje, baš se onako wow efekt i da vidimo jel ima to kako unutar naš. Da li je samo sve stacionirano uz šetnicu ili ima nešto? To je glavno događanja i sve, ali tu dobro. nećemo jesti pit, ići ćemo malo unutra. Da, ok. Ajde, vidimo se kasnije. Ekipa, budemo malo vam nešto prezentirali što se tiče grada Opatije. Što moja ljepša polovica bude to odradila. Znači, Opatija se još od nekada smatra najljepšim primorskim gradom. Također je bilo poznato lječilište iz 19. stoljeća i popularna je destinacija za turiste iz cijelog svijeta. Grad je okružen prirodnim ljepotama, nalazi se ispod planine Učke, koja je omiljeno odredište za planinare i izletnike. Sam grad je u stvari prijelaz između zelene istarske regije i primorja, te joj to čini savršenu ravnotežu između ta dva krajolika. Iz grada se pruža prekrasan pogled na more i na obližnje otoke Cres i Krk. U gradu, na hotelima u priobalju i u kućama vidljiv je bogati utjecaj Habsburške monarhije i grad kao takav krase veliki broj znamenitosti i veliki broj gradskih plaža. To je to, baš velik broj plaža, ima kupača. To je od nekada grad poznat kao odredište bogataša bilo, zato ima toliko hotela na samoj obali. Da. Evo, u kratkim crtama smo proletili i plaže i unutrašnjost Opatije koliko smo mogli odraditi. Da, lijepo mjesto, svakako preporučujemo da dođete. Za posjetiti. Plaža je betonska, nažalost nije pješčana, ali ima jedan mali dio, vidjeli smo gdje se dječica igraju u pijesku, ali nije loše. Ja sam isto malo bila skeptična u vezi toga, ali ok, lijepo je, ima ulaz za more, to je stepenice to. I tako. Vidimo se, ekipa. Pozdrav.
prošli smo i došli smo malo u Lovran, pa ću vam samo pokazati, tu se nećemo dugo zadržavati, samo ćemo proći kroz Lovran. Lijepo mjesto, baš turistički nastrojeno, onak hrpa obitelji sa klincima i stvarno onak super. Sad se pojača dosta vjetar i baš je onak uzburkan. Temperatura zraka je nekih 29, ali malo je onak spadnije nego ovih dana prijašnjih. Ok, za današnji dan smo obavili Lovran i Opatiju. I lagano se spremamo i sutra na put prema doma. To je to.